apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, tadi sore Aye ketemu ondel-ondel, cakep bener dah, matanya biru. Malahan jogetnya asik bener lagi teman-teman. Tuh kayak gimana ya videonya ya, nih lihat aja nih teman-teman. Teman-teman, pas bener nih sore-sore Aye ketemu ondel-ondel lagi joget. Mana ondel-ondelnya cakep bener lagi tuh. Lihat aja tuh. Mantep. Jogetannya asli banget ya teman-teman ya. Dia tuh Roman-romannya dia tahu kalau Aye kamerain teman-teman. Nyok kita tontonin aja daripada banyak ngomong ya. Resep dah tuh jogetannya. Wuhui. Muter-muter apa kagak pusing tuh ya si Empok. Matanya cakep bener ya teman-teman. Biru udah kayak bule-bule. Tuh teman-teman, aduh lihat tuh. Mantep dah. Cakep nih si Empok nih jogetannya. Tuh kasih kiss dia nyamperin udah Pok. Udah capek bang. Mana sawerannya? Loh, minta disawer Pok. Lah, emang abang kiri Aye udah joget capek-capek kagak minta disawer. Mana bang, sini bang. Yaudah, nih sawerannya lumayan tuh buat beli cimol. Apaan bang? Masih timbang 2.000? Lagi bang lah, kurang ini. Enak aja, Aye capek-capek joget sampai keringetan ini kagak ngeliat apa. Iya Pok, iya. Yaudah nih, Aye tambahin goceng. Lah, goceng kurang bang. Mana? Ada lagi kagak? Masa timbang 7.000 nyawer Aye. Aye udah melintir. Joget begitu capek bener. Dibayar segini doang. Enak bener abang yang nontonin. Mana lagi? Aye kagak mau tahu. Yalah Pok, Aye udah agak ada duit. Lihat nih dompet Aye kosong tuh. Bohong, masa ilok abang ganteng-ganteng keren kagak punya duit. Oh no, Aye tahu diselipan, keluarin kagak? Keluarin bang. Jangan pelit-pelit jadi orang mayat dah. Mana cepetan? Iya dah, kayak si Jamile. Tahu aja kalau Aye naruh duit suka diselipan. Ya udah nih Po nih, Aye tambahin 20.000 udah. Mentok dah Po, kagak ada lagi duitnya. Nah gitu dong bang. Abang cakep dah kalau kayak begitu dah. Po Aye jadi dipalak ini mah. Hehehe, kagak bang, kagak malak, minta doang. Ya udah bang ya, dari ya. Dadah. Teman-teman, ayo kita makan bakso. Aye yang traktir. Suwe bener dah. Aye yang traktir itu Po, enak aja duit dari Aye. Suwe bener ampun, hapus Aye kalau kayak begini ceritanya mah